tlamelang ngwana nne kwa Ke right he o ipatlile ka e be re tshwanetseng o tse go sa sene ai ke nna nka kgathela buka ya Sesotho o tlo kenya ka hao wena o tla kgona ba nna ke tsa Sesotho ke tsang se ha bue bala ke kgatha ka kae ka mo diotlwana botle na ke diotlwana ka bo diotlwana o vetsi tsa tse o vetsi mo tse ma mathafi mo tlo mathafi mo kwa TW mathafi metsi ke bo tle diotlwana ka ntle ka ba batla Chola. so ka ke la se Ya ditlete re ke tla motse ke botle diotlwana ka ntle ya ditlete ya pere tsona dishweshwe wena batla re relax re le fatho kwa sa ke nahana re batlang nna ke thothokiso e se okay wena o go tso metsi ke botle diotlwana ka ntle ya ditlete ya pere tsona dishweshwe dipalesa di khabisa naha tsa mabitla ke mekaka ai tena mona tena ya ka bukile Catches como go fast go. ai don't be a khwatsina sa nne sene Ai khona. ya ta bona na bitlanye Mara wa bona ngitho rena le buketse ngata. Hey mo ke se so tfela fiction Ke Sesotho fiction self development. Gona ba kenang kereke. Gona ba jimang hana tsela nka hlaka cardio hana tsena. Isonza message Mara ba tla ba morui. O ba tla tshwana le bonta tsa matekane jalo. Bona in the next 10 years. Ma wena ba sa ke go boy Self development. How we book like our last nyana. Hloka khutla mekgwe. La tsa di buketse. Wa tsana o hloka bokae? 3 maloti ka letsatsi. 3 se tenya go ntela ke ke ta ka pele nna e bala o ka Ha ke ra ka silo tla la teng. ya se tshwere e tla batla ke intena kwa yo Ke tla ba le.